investigation which resulted in evidence under oath revealed that the victim was murdered as a contractual assassination or hit. Uyathusa ubufakazi obuvele ekhotho namhlanje ngokubulawa kwakaSenzo ufakazi uthi azange kwaba ingozi into eyayihleliwe. There have been significant problems with the functioning of the NSFAS in the last academic year, and we'll have to see if these are solved urgently. Baphasile ukuphasa khona kodwa nabafundi baka matric bavaleleke ngaphandle ngombana kuyaphuphuma ema-university. Sihlanganiselwe etafuleni leendaba zesiNdebele kwe-SABC 1 Lotshane Makhaya. Incwadi efungelwe yepolisi elidosa phambili iphenyo lokubulawa kwakaSewamapala we-Orlando Pirates uSenzo ithi ukubulawa kwakaMeyiwa khakuhleliwe kwaqashwa umuntu bona ambulale akusuka ukuthi kwangena abantu ekhabe bazokugqekeza ekhabo likaKheli. Ubrigadier Bongani Gininda uthe nakafunda istatement sakhe ekhotho waveza nemisebenzi eyanikelwa umsolwa ngamunye bona bayiphethe. Ipolisi elinikwe umsebenzi wokuphenya icala elineminyaka eli-10 umnyaka lo lokubulawa kwekokozana ebafana uSenzo Meyiwa liveze ngencwadi efungelwe bona ubufakazi abuvezi ukuthi khabe kugcekezwa uMeyiwa nakabulawako kodwa kwaphuma igama lokuthi abulawe bekaqasha abantu. Incwadi le uGininda wayisebenzisela ukufaka isibawo sokukhutshwa kwencwadi zokubotshwa kwabasolwa. Investigation which resulted in evidence under oath revealed that the victim was murdered as a contractual assassination or hit rather than a robbery or robbery gone wrong. Evidence under oath revealed that 5 suspects actively participated in the planning and execution of the contractual murder of Senzo Meyiwa. Eminye imininingwane evele kokuthoma ekhotho ngeyendima yalinywa umsolwa ngamunye ekubulaweni kwakaMeyiwa naphezu kokuthi bonke abasolwa bayalandula bona babulala uMeyiwa. He is further linked by means of a formal confession he made to the Commission Independent Officer on the 30th of May 2020. The suspect further made a formal pointing out the sequence collection prior to the incident, the guarding of the outside of the house during the assassination, and the dropping of the accused at the cell phone tower referred to here in above. Kwenye indaba ethusa kevelileko uGininda utshela ikhotho ukuthi umsolwa wesibili uBongani Ntanzi akhanga vuma icala kaphela kodwa wathembisa nokwethula ubufakazi obuzokuphikisa lapha asolwa nabo. Ikambiso yokukhutshwa kwencwadi yokubotshwa kwabasolwa abahlanu ubuziwe ngayo. Ikhotho ijanisiwe imizuzu ema-30 ngemva kobana amagcwetha wabasolwa akhombele isikhathi sokufunda amadokita amane. Abaholi be-ANC bemfunda nelizweni bavakatshele iinyingi ezili-11 balinga ukuza nependulo eya kumengameli walokhu weSouth Africa uJacob Zuma nehlangano umkhonto wesizwe party. Abaholi laba baveze uZuma njengomuntu ozicabangela yena yedwa. The only big project we know he has done in Kenya since we have never got any support in Kenya is his home. Mkhulu mbango phakathi kwe-ANC nomengameli wayo walokhu uJacob Zuma. Onobhala we-ANC KwaZulu-Natal uSolu Zuma ngokuzicabangela yena yedwa nomndeni wakhe kwaphela. Usihlalo we-ANC KwaZulu-Natal uSiboniso Duma naye ugandelela emagameni kaNobhala. Abanye comrades ababa wongameli sifikile isikhathi sabo babuyele eceleni comrade abasalindi indawo comrades. Usihlalo we-ANC eMpumalanga Kapa uOscar Mabuyane uphefumule nganasindlela. Khona komnye utata obekhokela i-ANC yamuwonga yamnika izikhundla zonke. Yadela umenza umongameli phofu yaqala yamnika ukusekela umongameli iminyaka eminingi. Yayomnika lo mongameli kodwa lo tata wayesahlulwa ukuzisa ibranch yakhe kwi-ANC. We've never won the world. Ilunga lekomite ekulu ye-ANC ubheka icele uthi uZuma uzicabangela yena yedwa njengoba nabesela afuna ukuthoma umguruguru ngaphambi kokuzinikela emapholiseni ngovela basilinze ngo-2021. Siyogeza amafosholo siyemasimini siyosebenza asambe siyogeza amafosholo yena mfululeni ahambe. Elinye ilunga lekomite ekulu ye-ANC uDr Zweli Mkhize ukhombele bona akube nokuzwana phakathi kwabaholi benhlangano. Noma ngabe umuntu uthatha isinqumo esingasiboni kahle
noma singasemukeli wena kusifanele usambe sithuka. Ikomiti yezemsebenzi ku-ANC izokuhlangana ivekele ukukhulumisana ngendlela yokuqalana nokusungula kwehlangano nomkhonto wesizwe party nomengameli walokhu uJacob Zuma. AmaSewula Afrika athabele isibalo esiphezulu sokwamukeleka ngobuningi kwabafundi ema-university. Kodwa kunesitshijilo sokuthi ama-university akakhona ukwamukela bonke abafundi ebebaku-matric. Njeke ababelethi bayakateleleka ukuthi baphephele emakholeji wangeqadi. Solo ngo-1994 sikhuphukile isibalo sabafundi abaphase ngama-bachelors okubanikela ithuba lokwamukeleka kuma-university. Isitshijilo ukuthi siyanda isibalo sababelethi ababhajwa ukubhadalela ifundo yabantwana babo. Abanengi bebagcine bayokuboleka imali zokufundisa abantwana babo endaweni ezikude. Kodwa nalokho kubachiya bacwile enkolodweni. There have been significant problems with the functioning of the NSFAS in the last academic year, and we'll have to see if these are solved urgently in 2024. Hlelo lefundo yasimahla livulela ithuba abafundi ababedinywe amathuba phambilini babhadele nasele basebenza. It for All is a non-profit organization that aims to break the vicious cycle of poverty through access to education. I-degree ku-accounting yeminyaka emithathu e-university ezijameleko enjenge-Regenesis ibiza $1,000,000 ezilithumi zamaranda ngomnyaka munye. Kanti e-Wits University iziqu ezinjalo zibiza R74,000 ngomnyaka. Government provides funding for public institutions, for students of public institutions, but unfortunately private institutions and students of private institutions don't necessarily have that privilege. Okubuhlungu ukuthi abanengi nanyana baphase kuhle ukuthi bayokufunda ema-university amakhulu weSouth Africa. Abanye bazobe bahlele emakhaya ngenxa yokuhlayela kwemali zokufunda. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngokukateleleka kwababelethi bona bagcine bafundisa abantwana babo enkolweni ezizijameleko ngonobangela wokuzala khulu kwama-university welizweni. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Government kosangenelele bonke abantwana abaphase kuhle bakhona ukuthola umfundaze bakhona nokuya nenkolweni. Sengathi nje abezemfundo bangakubhekelela lokho ukuthi ingane maphasile zikwazi ukumukeleka. Ngoba amazi ezahlala zigcina nje zizimlutha kwatshwala nogwayi. Uhulumeni akakhe izikole ngapha egcwala izikole engagcwala amajele agcwala izikole. Zikhona inkolo ezifana nama-TVET college lezi ezibizwa ukuthi ma-technical. Nalapha abantwana bangaya khona bayokufunda. Abantwana abancane bayathatha isikoleni baningi awukho la bangafunda khona bathembele khona la ma-university we-government ngoba abazali abanayo imali yokubhadela ama-college. Ngesikhathi ukuthi uhulumeni aphakamisa abasokisi ama-university amanye ukuze iy'ngane zizokwazi ukuqhubekela phambili ngoba abazali abanye abanazo imali zokuthumela iy'ngane lama-university abiza kakhulu. Ake kuthathwe lama-350 akwabekwe nje igcina avalo beke abekele ukuthi kwakhiwe ama-university so that abantwana bazokwazi ukufunda kwakhiwe nezikole zama-skills. Umbono-ke umbukeli SABC ayizukuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono umbukeli. Nasibuya entolo. Bathokoziswe ngomkhuleko abafundi abasebenze kuhle ku-matric endaweni zeKwaGafontein eMpumalanga. Ubukele indaba zesiNdebele ku-SABC 1 naku-SABC Plus. Indaba ezi ziyatholakala ku-YouTube naku-Facebook. Asirage nazo. Umnyango wezefundo sisekelo ubawe ababelethi bona babekezele kunye nabafundi ekusabanjwe imiphumela yabo njengoba naku kusara kwangephenyo. Hlangana neminye imiphumelo esabanjiweko ngeyabafundi be-EJ Singwane Secondary School ePinar eMpumalanga. Imiphumela yabafundi isaphenywa malungana nebatsho yesiqhema sabafundi abakopileko. Ababelethi babawe umnyango bona khewenze uqede ngephenyo.
I-EJ Singwane Secondary School ingesinye senkolo ezingakafumani imphumela kametriki. Bamajumi abunane nobunane abafundi abatlola inhlahlubo begodi bonke njalo basalinda imphumela yabo kametriki. They need to remember that the department is still engaged in an investigation to establish whether indeed an irregularity of a serious nature took place. Hlanganisela emkhandle engamela inkolo elizweneli thwenyekile ngomraro lo kodwa niyavuma bona naye ayikho into engayenza kwakhathesi. Batali lesingakucela nje ukuthi ababeke imoya phansi ngoba kude lesingakwenda ukuthi sishove umalusi ukuthi arelease lamalokhala ama results lebawabambile. Ababelethi baba umnyango bona akhe uqede ngephenyelo kwanjesi. Kunalabanye laba applyele etikhungweni letsetulu dokufundza. Leti khungweni kulenziwe imiphumela yabo emiphumela abakayitfuli. Nakusenjalo ngokhuthazwa abafundi abangakasebenzi kuhle enhlahlubeni zakametric bona bakhibelele lapho ekuhlayele khona ngokungena ehlelweni lokuhlola kwehlandla lesibili iMatric Second Chance Program. Kuthatha umphakathi wonke ukwakha isitshaba esinemfundiso ezihle. Lawo magama avele emnyanyeni wesondo, isondo iChurch of Jesus Christ yeKwaGafontein D elibamba umnyanya wokuthokozisa abafundi bakametric abasebenze kuhle nokubathandazela njengoba sebaragela phambili nempilo. Qeda umetric kutsho ukuthoma kwesigaba esilandelako sepilo ebafundini abaphasileko. Abantwana bahlangabezana nezinto eziningi nabaya emazikweni wefundo ephakemeko. Abanye bafunda ukwenza izinto ezihlaza bagcina sebasela amatshwala. Ngikho kanye lokho kwenze bona isondweli libiza ababelana abahlukahlukene kwemphakathini ukuthi kuzokubanjwa umkhuleko kuzokuthokozwa iklasi lika 2023 nokubafisela indlela ezikhanyako. Hlangana nabafundi bebazokwamukela umthandazo, mfundi ofumene inqongolo ezilikhomba 7 distinction. Ikonzo ithome ngelizwi ukusuka lapho kwathandazelwa abafundi abasebenze kuhle. Kuthe ngemva kwalapho ingikhulumi zadlegane stage zikhuthaza abafundi. Hlangana nenithekeli kunabavela emkhakheni wezefundo kunye nebebutho lezokuvikela amajoni abaveze bona kunengi okwenzeka ema-university. Nanifika e-university bayakuva kumnandi ukuthi wena uhleli uyi-1 ekamereni bakhambile bayokhupha kusho ukuthi usidayele ungazama ukuba impressa ngempilo wakho. Mfundisi uSibeko uthi umnyanya lo usazokuraga neminyakeni ezako. Ngomnyanya lo sincophe ukuthi uzimo nakasasihelebhileko nasisaphilako singawujamisi. Ngicabanga ukuthi nabaholi abazokuza ngemva kwethu kusemahlombe ethu ukuthi sibagcugcuzele bawugcugcuzele ukuthi kungabi into ejamako. Uprincipal weHlomani Secondary School OJ Mahlangu uthi basebenze ngokuzikhandla kanti unethemba lokuthi neklasi lomnyaka lo lisazokusebenza kuhle. Class ka 2024 ngithi nabo kose babuke babone laba baka 2023 babereke ngokuzimisela babereke ngokuzikhandla unyaka wonke ukuze egcineni bona benze unonywana kunalaba abadlulileko. Umfundi othole inqongolo ezilikhomba uthi konke kuyenzeka na uzimiseleko. Class la 2024 ngilikhuthaza ngithi awabereke kanzima noma kunzima kangangani ubereke utshele ukuthi ngiyaphi ngifunani into ebalulekile kakhulu i-direction ne-focus. Intshijilo abantwana bomnyaka opheleleko abahlangene nazo zibe zikhulukhulu ukuqindeliswa kwegezi kodwa nanyena kunjalo basebenze kuhle. Endabeni ze-SABC ngingusitshaba Mahlangu ngibika ngiseKwaGafontein D eMpumalanga. Bathokoziswe ngehahla abafundi bakametriki beMpumalanga bango-2023 abaphase kuhle umetriki. Umnyanya ubanjelwe eUniversity yeMpumalanga ngepelaveke. Abafundi besikole iPhumzile Secondary School kwaNdebele eMpumalanga uRenelwe Lidwaba noSamkele Mahlangu bahlangana nabafundi abathokoziswe ngabonongorwana bokusebenza kuhle khulu elimini lesiNdebele. Bobabili babesebujameni bokuthoma kusiNdebele ilimi lekhaya. Kanti bahlangana nabafundi abalichumi abaphase kuhle khulu ezifundeni seMpumalanga. Namhlanje sivakatshelwe ngoSamkele Mahlangu lapha estudio. Samkele siyakwamukela endabeni zesiNdebele ku-SABC 1. Ngiyathokoza. Akhe ngithome ngokukuthokozisa ngokuphumelela kweni elimini lesiNdebele nino Renelwe.
Siyathokoza. Uziswa njani ngokuphakamiswa emfundweni zakho nokuba ngokthoma ukuthi uphumelele? Ngizizwa ngithabe khulu bekungasilula yeke nasele sekuphuma imphumela njengale ngizizwa ngithabe khulu kwamambala. Abantu abaningi bathi isiNdebele sibudisi, wena ukhone njani ukuthi ufike la khona? IsiNdebele lilimi lekhaya yeke angeze kwaba lilimi libudisi kangako ngiyacabanga kodwana na umuntu kufanele ukuthi amalimi afana njengamalimi wekhaya ungawathatheli phasi. Ilimi lesiNdebele akusilimi ekufanele bethele buthalazeni, limi ofanele ulifunde nalo njengamanye amalimi kuze uphumelele kuhle. Lokho na utlola ilimi lesikhethu ngiba wakho utshe ehlizweni yakho ukuthi bekuthini kuwe, bekutsho ukuthini? Nangitlola ilimi lesikhethu nangisatlolako angizibonile vele ukuthi hawa mama silanga watlolela ngiphuma nawo wonke ngakhona nje ngitsho banyana lelo liwane lishodako bangirobhile mara ke nangisatlolako hayi bengizizwa nje emoyeni bonayi ngiza nayo kuhle. Njengoba na uphasile ke nje uyapi nje? Ngisengakabi nesiqiniseko mara ngiyacabanga ngizobuya e-University of Western Cape ngiyokwenza i-Bachelor of Nursing. Ungabakhuthaza njani abangani benu nofana ngithi abafundi abangakaphumeleli? Kilaba abangakaphumeleli ngingatsho bona akusisekugcineni kwempilo, basesenalo ithuba lokubana bangabuyela bayokulungisa la kungakakhambi kuhle khona eminyakeni lo esibuya kiwo, bangalahli ithawula kanti ke bazimisele khulu. Samukele, siyakuthokoza ukuba nawe namhlanje la ku SABC 1 endabeni zesiNdebele, sikufisela ukuhle kodwa. Ngiyathokoza. Nasiphosa ilihlo kezemali iranda lehlile nalinganisa nezinye imali ezikulu. Njenganje asiye ehlelweni izibuya nabazumi kuKwekwezi FM sizwe bona baphethe ziphi namhlanje. Sibu babuyile na abazumi? Siyathokoza Cedric silotshisa umbukeli. Iye babuyile abazumi hlangana nendaba esiziphetheko ngilezi ezithi ikomiti ekulu yehlangano ye-ANC NEC ukuthoma ngolosihlanu iphela vekele esichinga kiyo bazabe banomhlangano hlangana nezinye ke ezizabe zidenjwa emhlanganweni lo bujamo bepolitiki obukhona enarheni yeSewula Afrika. Kubonakala imjeje emide emazikweni aphakemeko wezefundo njengombana abafundi baka-matric laba bangonyaka ka-2023 bafuna ukuthi bathole ingikhala. Ngale kwalokho ikomitjhana ezijameleko yamakhetho lapha enarheni yeSewula Afrika ithi konke kujame ngomumo ukuthi bangabamba umzombe wesibili la bantu bangazidolisela khona ukuvota emakhethweni azokubanjwa nonyaka nje. Ngizo-ke indaba esiziphethe khulu namhlanje, sithathe zonke iy'ndambo sizidlulisele kusitjhaba ejameni bezulu. Siyathokoza. Sithokozile Sibu. Mahlangu kukhamba njani ngapho? Cedric likhona izulu ebusuku namhlanje nakusasa lisazokuragela phambili kodwana ngemva kwalokho akhe sithinge kilo. Ngomvulo omuhle sithokozile. Ebusuku namhlanje siyalibona ukuthi likhona 60% endaweni ezikhona khona ngapha phakathi nenarha nakezinye indawo ezingaphange eMpumalanga yenarha kanti kezinye indawo mfethe njana nje kwaphela ngapho kanti ke nasiliqala khona ngapha ngeKapa kuhle khulu kwamambala. Akunalitho esikalindela siqale kusasa ukuthi likhamba njani kuhle khulu kwamambala ngapha ngeKapa. Imoya leya isagijima laraka njalo lelizulu likhona khona ngapha ngeGauteng wehle uthi khona ngapha kwaZulu Natal wehle nakabuthaka uthi khona ngapha kweGqeberha likhona 60% likhamba lithi parapara ngamafu kezinye indawo lizabe lithi 30% ngapho kanti ke nawuliqala khona ngapha Bloemfontein 30% kutsho khona ukuthi ngapho ke alisilikhulu kangako kanti isiyeleliso sethu esikhona siyasibona ukuthi nokho ke ilwandle libukhali khulu nakhona ngapha ngeKapa sihlogomele khulu kwamambala naso kukhambela ngale ngeKapa sihlogomele kwamambala ngombana ngapho ke libukhali kanti ke siyabona ukuthi kome khulu kwamambala kezinye indawo ngapho asiqale amazinga okushisa sibone ukuthi nokho ke ajame njani. Siyabona ukuthi nakhona ngapha ngeGauteng kuhle khulu kwamambala likhamba liwathela liyachisa Johannesburg Springs ngapha ngeBrothon obukhulu Bronco Street lihle khulu kwamambala siliqale khona ngapha ngelimpopo phezulu lapha nyana ngebulukwane wehle
ukuthi ngeliphala likhamba lithi parapara ngamafu ngakhona ngapha ngephalaburo nakezinye indawo zikhona ngapha ngedzanini ngale ngakwadla ulale yoke likhona izulu kuyachisa ngapha ngembombela ngale ngisukhuza wehle ukuthi ngapha ngemkhondo ikwandebele yoke ngapha ngemalahleni ngapha ngesekhunda ngapha 27 likhona izulu siliqale ngakwazulu Natal ukuthi likhamba njani uyalibona ukuthi kuhleke lapha eLismith ngapha ngePietermaritzburg nakhona ngapha ngeThekwini 25 nawuvakatshela lesi sifunda kanike nasiliqala kezeke indawo lo nokho kuhle khulu kwamambala nawuvakatshele komani na Grafrinet ngapha buqonce kuhle khulu kwamambala umndungwa ubungela kokose uthi iye zesiNdebele